Webafowethu useyiphumela obala uBobo umfana wePiki ke aveza ke ukuthi ke uluphi ke uhlangothi ke lwabalandeli ke abamthuka ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ukhala ke ngabalandeli ke bakaKhuzani ke ama-Blue Nation ke lapha ke uthi wona ke anenhlamba ke aqashwele ke ukuthi ke athuke yena ke ngeinhlamba ke ehlukahlukene. Bafowethu ake ngiqale ngelibingelela kwesiqiniseko esemedia moqala ungena kule channel ke ngicela ubulungiswa ke ucindezela ibutton ka subscribe ke uphinde like lama video ke sikwenzela wona ke kuze kube lula ukuthi mengifaka indaba ke uyithola ke ezishisa ke ngoba ke zinjalo ke nayi inkulumo ke ebhalwa uBobo ke lapha ke enkundleni zokuxhumana ke efisela ke abantu abamkhonzile ke iweekend emnandi ke wasethi hayi ke lapha ke akusekwashintshwa ke emqondo yabo ke lapha ke nabasebenzela ke ukuthi ke bathuke yena ke ngezinhlamba abaqashwele lo umsebenzi wokuthuka inhlamba ke lapha ke kusho ke yena ke uBobo ethi uKhuzani ke uqasha abantu ke ukuthi ke bemthuke ngezinhlamba ke lapha ke ohlwini ke lwezinkundla zokuxhumana kuma comment ngokujwayelekile ke ngoba sazi ukuthi abaculi abaningi ke indaba eningi ke bayiposta khona ke la ko Facebook nako TikTok uthi ke abantu abakhomenta abamthukayo abakaKhuzani kusho ke uBobo ke umfana wePiki siyakhumbula bafowethu ukuthi kunendaba ke sematheni ke yakhe ke uBobo ke la khona ke wayikhipha khona ingonyuluka ke ngayo ke uKhuzani ke mpokampongo ke uKhuzani ke wayishaya indiva yonke lento ngoba kaze ayiphendule ke kuzokube namhlanje kalokhu ke abantu abaningi bebegadithi mhlawumbe ngenzeka ke eyasemandaba ke lapha ke King of Blue Nation ke izophendula isho ukuthi ke ithini ke ngodaba ke likaBobo umfana wePiki kodwa ke uKhuzani ke ubonakala ke athule ke kuzokushaya ke isikhathi ke sanamhlanje ke lapha ke njengoba ke kubonakala ke futhi ke ehamba ama-interview naye uBobo ke ahlukahlukene ke lokhu ke eyisho njalo ke le ndaba ukuthi ke akasebenzi emicimbini eminingi ngenxa ke kaKhuzani ke mbongozi ke lapha nakho ke futhi ke usekhala ke ngenhlamba ke akhala ngayo ukuthi iqhamuka ngaphansi ke kubalandeli ke bakaKhuzani kusho ke yena ke umfana wePiki mina ke ngikuthatha ngikubenge nginika khona ke njengoba kunjalo ke okwakho ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video ke esikwenzela wona siphinde futhi ke sihlangane nje kwezinye engizokuphathela zona ubusuku ke ube kuhle.